Assalamualaikum and welcome back. We have a special guest in our studio. We have Md Faruk Khan from Sangaiyumpham. I've got selected for PhD in Manipuri Folklore at Dhanamanjuri University, Manipur, DMU. Openg nasi ko na aikogi studio the link syllabus Md Faruk Khan Sangaiyumpham dagi magasi kui dana haido kiba PhD ki selection list yaw biraklaba Sangaiyumpham dagi Md Faruk ni ngasi ko unazari basi nasi interview si dai koi Faruk tagi mak na PhD si pangngai hona ba matam da kari struggle tauki amasung mak na hona rakhiba da lakhiba lambi si da thengnar khiba wan ngai khuding khara share to minna na bagi damak dai koi na haidoro bada harau ya birakpa ahan mak da Faruk thagat chari ram nok chari ahan badai koi Faruk ta lakchani ngi se Faruk si kanano mayam da muktang self introduction na cham tang thambina ba Faruk ta phani ai thamjage ai gaming Mohammad Faruk Khan Sangaiyumpham ningphom mamang laikai dagi ni aibu pokpa baba gi mi Yakub Ali daga aibu pokpai magi mingna Sauda Bibi daga aise ichilina singe manang da khwai dagi ton bani haitare okay adoi Faruk ki ma baba si kari hona biri hype si su khangan biu ai gi baba kaisu hotna de adum hadi lomi ni haitare ne ko adagi khoi ma su adum mung manung gi hotna raga adumane sura nomaga leiba ni haitare okay Faruk ki field of PhD ki field sina kari oidori no thambiu aigi thesis hadi PhD ki akogi field se Manipuri Folklore usida Faruk ki PhD tawrakli ba se kari dagi inspire tawrakli bano haibadi kari kam haina karam wakhal dagi ngasi ki PhD se tawge haina lep ki bano haiba wahang sine han bada hangjari se aina PhD tawge haibajiti hadi hana ngalingai matam dagi oza oige na dum khale ko aduga khala kanjida PhD ga tawning bagi apam poklai sidi kaigino har kanjida akoi community gi haitare ne masida akoi gi khunai sida Manipur sida akoi gi meitai pangal haibaji jo pun akoi khunda raga laiminari banina mayam pumnamakta akoi gi oba kharadang khanghan baji jo dakar lei adagi masitangai phade khala kanduda aina smaina PhD tawning baje po in okay makata ne koi Faruk tagi khangjaningli base adom ge field of research karino amadi na ki field asigi na khwaidagi interesting oiba parts na kari oigadori bano khwaidagi exciting oiba parts karino haibu mayam da khangan biu agi field of research se akoi ki Manipuri Folklore ko Manipuri Folklore se yam pak chawe haitare da pak chawe basida aina bukhajari basina akoi ki folktale haibu dani okay masida folktale haibu sida akoi khonai ani gi haitare ni aina comparative studies oni bukhale ko kai gi damak na hai kanjida akoi meitai pangal sisu akoi gi ningthau khagem bagi matam dagi akoi dum khangnare ko laira abane na damaina tawrakan da chahi chamri hena leirai basida akoi gi folklore gi masakse yamna lei khira haitare ne madagi aina pukhala kan da makhoi da zu liba aduga akoi gi ima singdo haitare akoi gi meitai nupi oibanina akoi gi moina luwari selirakpa matam sida akoi da su makhoi da liriba wari adumakli adudana aina hena nuari di kaigina hai kan da akoi gi folklore gi masak sida tonga mirol amadagi mirol amadi lirakpa matam sida haidi variation haitare ni ka haidi hongdok hongjin adumaina leirakpa mayam se adudagi akoi na meitai pangan na lirakpa matam sida kamaina leirai makhoi gi phongdo iba wa hiwata gi fajaba sigumba mayam se masidani aina hena interest oris okay yamna nungai tabada makata na koi Faruk tagi koi khangjaning se selection gi process gi matanga koi wang kitang hangjage ahan bada hangjaning sina adongi PhD selection gi process haibdi entrance exam gumba interview gumba si gi matanga kari awa nungai amadi university kaya te apply tau khiba kamdauna khalak khiba haibe si gi matanga ten ta warwala matang Faruk tagi taningi phani thamjage PhD ki tamak di ai entrance ti tha khidre kaigino har kandida aise 2022 sidai MA loi bani ka adu kansida MA loi bagi sai joina 2022 gi June da loi bani hai taraga so ko covid na kano tar kandida session je khara theng thagi ka adu dana koi gi 2023 gi haurapa hai tare sai da loi gi adu da aise MA gi last year exam plus akoi national level exam NTNL over net ka national eligibility test for assistant professor madugi dozo ai clear ore aduna maram ore kan da ai PhD gi tamak di entrance phamandre aduna ai je direct interview dai hawe adumana lakhiba okay yamna phajaba haidi yamna hona bakan ba magi mami ta badum laba lambi amadani la ise hena thamjage ikoi net se na ta jabada dongi kitang history ikoi tigat pakan da net se anirak kumba pass tau bagi amatai chumbra chumme aduga anirak 2023 gi akoi June chahi madani anirak pangthoi ka adu kan da ahan bajina
2022 December aina hek MA ga phangjinnaraga ani exam adum pigre ko aduda so adum halana mai pakhan birakre aduga ani subadaju 2023 gi June aduda so adumina mai paklakre haitare ado aikogi PhD gi apply tawbase kayarak subadano san mai pak piris aise anirak sure PhD gi apply tawbujidi ai tha kharagi mamangda khoi Manipuri University na loba khoi ki PhD ki deju ai aduju ai entrance amba yaude interview dai howe interview do ai adum yam nungai ki yam nungai na moina hangakpa kholakpa adum ai loi khume ka adu kan da kari kano kano aina kano tawrido kari da soibano khangde selection list adi yaubi raktre okay yam phajana de apply tawki interview su phajana pi ki ado interview phajana pi ki bita raga so selection da yauraktre aduma pian daba ko kari soiba yawono haibada di sada confuse amane ba hojik so hoi hadi confuse hai je interview hai je interview ne do aina khummi bu da moina pian da bara khotta bara adu di khangre ai gi oina di ai gi base level da ko ai dum khumjarami do okay are makha tarapada dom da hangjaning isina dom gi interview da khwaidagi toughest oiba ai khwaidagi luba ama hairagadi kari nena thambi ba interview sing manung da okay interview da luba hai je akoina interview ma changba matam si da luba hai se akoina mi ki like da ba hai tare ne ko haibado adu khaktang na akhoi oide hai tare akoina interview si da akoina interviewer sing da yenga kadoi je mase haidi kari confidence labra adagi haidi field da mana pu khalaiba field da na tagana aina hajari je agi PhD ki matung ni ko adu ki changu ba interview ki matung ni hai je adu dana akhoi field da mamutana khangabra kadai phawai thijelle adugum masing do makoina haidi khangning bagi hangi haitare ne ko madu akoina pakhattana thukattana ko haidi khumbiragadi adum mai pakhani habji dum haijai okay field adu da koi pro oi bitai khang batai natra expert oi taragadi ine tawjari ba thaba du mamutana khang taragadi dum mai pak pai bisi dum na hai bani tambi disi ko adu makha tarak pada koi hangjaning sina dom gi research asigi top top pa masak haigedra top top magun nama hairagadi dom kari di haina khanbi bano top top masak haije akhoi gi aina pukhalaiba akhoi gi hiram asida mamangda atopana amata pukhatriba andaga aina masina pukhalaga iba sinasu ahan bani haibadasu haiman bathoi aduna masise haidi khunai ani makna natagana lamdam sida laiminariba khudingmakna khangminna bada kana gadabo oiba adudana masina aina khaidai kanu tobado tangai phadaba mani haibani isana pukhat pi iba kaino se kitang explain do bi mayam da haidi si mani sigi pot sini aduna ni thoidokna mayam na so haifet decide tau jasno haibdi masi special oi adagi tangai mak phade unique oi haiba pot to mayam na haifet khangna mati am khaktan gi research ki matang ni da haifet ta thambiu tentakna ai topic se smain tawne community ani haidi maitai amasung maitai pangal ani da lina riba khogi phunga wari haitare ne ko phunga wari sida khogi khenaba masak tne ne putho ningli base madu da ne ai topic se adana haidi akoina angang ori ngai da su tarakpa adagi hojik su dum phunga se leiba su yawi leita su yawi ko adana adum phunga leitraga su dum lina ba su dum yawi magi role se yam chawi haitare ne ko masi aina pukhaning ba haidi hojik ki matam sida khogi angang ama haidi chatpa hairakpadagi horakanda phone da tawrakanda video sing yengba edagi tumaina matam manghanba haidi matam manghanba habjo ho kana bodhi mam lei ko adu ai taraga ju haidi adida mix sokpa khota adu mayam du kano tawrakanda akoi gi phunga wari amagi magi akoi gi kano je kana ba hai tarakane de koina hogalakliba hangang singse aphaba maikai da haidi mana pidoise phunga wari sina nungai halakanda da sak ngai ba duda angang sing du tumhanda ba dedagi aphaba maikai rom da purakna ba khotna ba matam da yamna chawba role lawe hai tare ne aduidana hojik su aina hingat haning bagi akoi gi pandam du da aina masigi topic sida hen adumaina pamna lawkibani okay ado yamna phaba topic amani aduga aina supplement tawning de hojik se mama pa oiba singsina ngai gi wari libagi haina bisi andi phunga wari laidi singse oina libi daga tumam dai gumba angang singi free time sing da libi da raga si phunga wari se dum chokhalak kani ne su khanjai maru oina phone da loina chake besi da ko phunga wari si su karama khai mang silak pagi mami ma dum ta halibani ado makhata na dom da hangning sina gap lau sika
Okay, makha tana hangningi sina akhona sigi PhD gi ngasi mai pak tringai gi mamang sida ngasi hojik select tawrak tringai si mamang sida domna lakhiba journey sida yam challenging oiba journey khara gi matang de khoi hangjaning bada adom mai pak tringai da application reject tawbi khi ba laibra maduda dom na kam dawne handle tawbi khi haibaduni khoi khangningi reject to ki hai je hojiki MU gi jam lai adu khatang oiba mal okay reject lai ki base hai tai de khalak ta bado madugi khalak ta tan ja da dom da nungai ta ba na taga kai gumba kai phau ki ba lai adu ho nungai ta badi yam nungai te hai tare ni ko hari interview du so dum aina di dum loi na khumjaram ni kaina ai do interview dei thogla kan da ai gi oja da ka phone tau jara kan da interview de yam nungai ko le kan pawdam jai ko adu kan da maina khalak ta badi yam na di nungai te adu nungai traga su adum ai do hai phatha bata ni ko hai di kai na har kan da maduna loi bana tri ai gi punsi da thengna ka da ba ai gi interview me am lai di hai tare ne adu da ina ning hanara kan da hai di wakan hantharaga lai ra di aina smaina mathang da mai pa mathang da di sta mai pak lai ko smaina lam da basu ya aina da wakan chontharaga hantharaga lai ram da du tuna hagulai bangang sing da so koina mai thi re hai ra kan da akoi gi tan thabana ta ba he na khotna ba do adu de chatni ai tare okay yam marik chum thambire makha da ai khoi hang janing sina dong gi ngasi mai pak li sigi maru oina motivate to birak pa hai support to birak pa singi maru oina kanani and masi credit si kanada na hena pinning ba ke pinning ba credit laibra dun credit hai je kana tawe agi imong manung hima baba adagi chilinau duga itaima adagi som sini ka adagi hati oja guru makhoi singjel oina aiga thengnaruba singjel oina ngonde supportive oi khangde akoina jo haidi aina jo oja guru sing da kaina ba mata kana tawde adagi oja sing na jo ngonda haidi yamna supportive oi bado ni aiga thengnaruba je dumaina tawe imana bado itar jo dumaina tawe adaga ima baba adagi chilinau makhoi sing yam supportive oi okay yam tabada nungaire makha tarak pa khoina Faruk te lak saning se donggi research life amasung future plan gi matang de khitang hangjage ahan bada hangjaning se na ki lakadori ba research working asi na na kwai de gi interesting oi ba saruk sikari saruk na hena interesting oi gani haidi yam eagerness oi ba exciting oi ba point ji karamba point wai dano oi dori se haidi khangan bi okay masida exciting oiba duga haidi aina pamjaruraga changi bani na hiram khudi ma padum pamjaga doini ka aduga haidi masida aina khwaidagi hena muka kana tori nungai jadri sina akoi gi meitai pangal sing akoi muslim sing hai tare ne ka manipur sida khundari base masida akoi gi phungawari di akoi na koi chu lona tana rei ka pi ngai kanda tana rei lina rei mokoi de liba do akoi de sudum li rei ado hojiki ahan sing sida aina wari libiyo haiba matam sida haidi ahan bidi li ke kan haram kan da akogi haidi ismaina data kano to bodo in record ka to bodo de photo ka number sida ya da ba khot da ba tumaina aido hana kano research proposal je masi je pikhatri ngai kan da aido kitang hana da mine field da chatla ka tumaina khomba khot da tumaina tawi ka da akogi ahalaman sing sida tumaina tawe to bi kano akogi haidi ai amana haidi hojiki ahan amana pira ibada ta to punsi chupagi ai khoi haidi na khoi loina akhoi khudi mak se sigada nga tane ba aduga khoina thamhori ba record sing adudagi wari sing adudi adum lari koina lei horaga da bani hala sing adutuna haidi adugum ba da kemda jingna bi gano kano to biyo habi jai chani acha kan interesting oi ba hai kan da akoina manipuri loan sida ka akhoi gi akhoi manipuri muslim sing se akhoi gi aina like the thing jabada chandrakiti maharaj ke matam da gi akhoi gi ilmadin hai tare ne ko masima palam da akhoi gi tamba molbi sing tamba tharak pa hora ena da mai tai adu kan da akhoi gi molbi sing da ada chala kan da muka akhoi gi arabic language da gi persian language si sing jing akhoi na pura kan da la kan da manipuri loan sida hapchila kan da he na phajaba lai chala mas akhoi lai chan sing gi manung da oihan gi bado adugumba mayam da su aina thengna bada akhoi gi kitang kano field da chala kan da mai ta kan da thengnai ko adugumba mayam do akhoi gi ai gi research sida loina khara khaidi dum pukhala ka doina duna sugumba mayam do thina bo honor thibagi matang da yam interesting oi ga mal acha thank you yam nungai tabada ko yamna su pamna yamna thawai yauna hona bi rakani haina sta jai ne hona bi ba mali namadi mai soidana maki pak pi gani ma tung tara ko so yam chauna mai pak ko isun thamjage makha da ikoi hangjaning se research life se gi oina sigi research si loira matung da PhD se mapung phana loira matung da isana kari gumba thabak khara tauge na jage ni future plan gumba choba aina ningja ba kari gumba khara laibra ai si khangjaning
ꯑꯩꯅ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ community ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ MA ꯀ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯇꯕꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯝꯖꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗꯤ ꯊꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ Okay. ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ PhD ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ PhD ꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ PhD ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ PhD ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯀ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯁꯔꯁꯁꯤꯗꯤ ꯆꯪꯁꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯕꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ PhD ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯪꯁꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay. ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ PhD ꯇꯧꯔꯤꯕ PhD ꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯋꯥꯔꯛꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ PhD ꯑꯃ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯤꯞꯁ ꯑꯗꯣꯝꯗꯒꯤ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯤꯞꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ PhD ꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯨꯃ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ aim and objective ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯦꯊꯣꯗꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯆꯦꯞꯇꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ PhD thesis ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ 5 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ 6 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ bibliography ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ bibliography ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ conclusion ꯍꯥꯞꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ bibliography ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ reference ꯂꯧꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯗꯇꯥ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯗꯇꯥ ꯈꯣꯝꯃꯨꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ Okay. ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯂꯕ ꯁꯔꯨꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯨꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯇꯤꯞꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ Okay, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯔꯨꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯌꯥꯕꯤꯗꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯥꯔꯨꯛꯄꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯥꯝꯅ insightful ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯗꯇꯥ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯊꯧꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ ꯑꯠꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯐꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯋꯥꯔꯛꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯝꯂꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯨꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯔꯨꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ precious time ama yamna maman leiba matam kaya kai thokpiraga ngasi khoi gi studio da ngakhtang matam pibi bagi damakta Faruk ko hanna thagatchari
ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯕꯨꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯧꯖꯔꯤ ꯑꯁꯂꯥꯃꯨ ꯑꯂꯩꯀꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯦꯌꯔ ꯀꯃꯦꯟꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯤꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯝꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯁꯂꯥꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯁꯁꯂꯥꯃꯨ ꯑꯂꯩꯀꯨꯝ